Angithi njoba kuphilwe emakhaya njoba siphila nje singabantu, uyazi ngakini ukuthi makuthiwa ufuna ukuhlanganisa, let's say ufuna ukuhlanganisa igenge yebhola, uyamazi umuntu osondele kakhulu ebholeni ukuthi yazi mangaxhumana nobani noma engeke ngisize yena kodwa engangilayela abantu abazongisiza. So nalapha emkabini kunjalo, uyamazi umuntu osondelene nesibhamu ngakini, ukuthi yazi mangakhuluma nobani ngamthola umuntu ozongilayela inkabi engahle ngiyithole. So ilapho phela imistake eyenzeka khona kumuntu osuke ethenga inkabi. Ibhadi lifike libe sekuthenini mina ngifuna inkabi ebese ngixoxela umuntu orong engizothi mase ngimxoxelile mhlambe wangilayela ebese etshena omunye yena ukuthi yazi usibani bani uke wakhuluma kimi ngento ekanje, mhlambe mayisanda kuxoxela umuntu kanti sengiyitholile inkabi sengifuna. Cabe khulu kwenzeka kanjani ukuthi lokhu kugcine sekuwumsebenzi ophilisa abantu ngoba uma sibheka kuleli cala la AKA kuney'nsolo ukuthi leyilamani zakaNdimande eziboshiwe ukuthi khona namanye amacala ekusolakala ukuthi zake zawenza, yikho kuze kuqhamuka leli gama ekuthiwa u-contract killer, ukusho ukuthi babulala ngokwe-contract, ngokwenkontileka, ngokwey'vumelwano. Kusolakala ukuthi ngathi iwona msebenzi wabo lowo. Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu ugcine kusaba ukuthi kwenzekile mhlambe nilwa niyinsizwa kwase kuchitheka igazi kodwa la sekuyinto yokuthi into engiphilisayo?